iyi ni schema tactique mba nashushanyije ya Rayon Sport. ahangaha nk'uko wenda abantu babibona ino ni match ya Gor Mahia na match y'uyu munsi ya Matara United nayo ndayifite ariko aha ni kuri match ya Gor Mahia. Gor Mahia twebwe twaravuye ngo tumaze imyaka 28 tugatwara igikombe, noneho rero turaje tureba ati dufite abakinnyi bafite capacity yo kuba bakina na Gor Mahia tic-tac, ariko kuko twa dukeneye igikombe twaravuye ngo rero twe tuyidefande. Aba ni abakinnyi, uyu ni Ganijuru, uyu nguyu ni Didier, uyu ni Nshuti, uyu ni Chuprao, uyu ni Muderi, defense yose zino nimero z'abakinnyi egare abakinnyi zino nimero zose. Aha ni kwa Kabange, aha ni kwande kwa uno mutipe Issa Jigiba, uyu ni Jingarey. Rayon Sport yose yakinaga il defend. None uyu mu nimero 9 uyu nguyu mubona hano mu kaziga akaba ari amwataka Dan Junior Kameni. Dan Junior ni umunyezamu uyu nguyu. Noneho rero Gor Mahia ikaza uturo dufresh egare abakinnyi bande ba Gor Mahia bakaza agafresh n'abakinnyi ba Gor Mahia mu kibuga cyacu bagasanga runo rukuta rumeze gutya barubona rw'abakinnyi ba Rayon Sport. Uru ni urukuta rwa Rayon Sport bari bose gatazisubirayo. No twagera mu kibuga cya Gor Mahia none uko byagenze kuko yose yabaga yaje mu kibuga cyacu twebwe amapasi ya Rayon Sport akagenda nta rukuta bakoze nk'urwacu, amapasi akagenda tumaze kabagenda birangira Rayon Sport itsinze ibitego 2 ku gitego kimwe, ikora n'amateka yuko itwaye Sekafa Kagame Cup idatsinzwe umukino n'umwe, itananganyije n'umukino n'umwe, ikoze n'akandi gasa yuko yinjijwe ibitego 2. None ikirenze ibyo ngibyo harimo muri Sekafa Kagame Cup harimo abashampion bagera mu 8: Gor Mahia, APR, Al Hilal, Singida, zino zose za Simba, Vipers from Uganda, izo zose zari muri no champion, zari muri no tournoi ya Sekafa Kagame Cup 2026, ariko Rayon Sport yitwaye idatsinzwe n'umukino n'umwe. Match y'uyu munsi ya Masare United, Mazara United doko gahunda yari imeze biraza gusaba yuko umuntu areba neza. Twari dufite gahunda yo gukina batatu, abakinnyi batatu, bane umwe. Match ko twakinisha ikipe ya kabiri mwese mwabibonye Rayon Sport dutsinze ibitego 3-0. None se bavandi ko namwe mufite amaso yanyu areba ikibuga, ikipe yisanzuye ya Masare United yagerageje gukina ko yari ifite ikipe ya mbere. Turo dufuresh niyo bamvune ino schema tactique yanjye irimo desordre nyinshi, arimo akavuyo kenshi. Aya ni amapasi mu kibuga cyacu, aya ni amapasi mu kibuga cya Masare United, aya ni amapasi muri kuyabona yose. Turo dufuresh utubona tugiye tumeze gutya ni amapasi, utuze ni amapasi tumeze gutya ni amapasi muri kugera mubona. Niyo mpamvu na amapasi yagendera. Twakinishije ikipe ya kabiri n'iya gatatu bivanze, muri mita ya nyuma dukinisha dushyamo n'abandi bakinnyi babiri bateye batatu mu ikipe ya mbere. Niyo mpamvu na aya mapasi yari menshi mu kibuga dore muri kubibona mwese. Amapasi yari menshi bamare makajagari. Birangiye deze mu mita ahangaha mubona rye nshushanya tubonye n'ibitego bingahe 2 bisanga igitego kimwe cyari cyabonetse muri mita ya kangahe ya mbere. Niyo mpamvu Rayon Sport itwaye amanota yayo 3. Dukinnye match zirenga 10 tudatsindwa, tubasha kubona amanota 3. Abafana ba Rayon Sport turishimye. Mbonereho no kubwira ngo mbabariye ikipe ntari mu mentioning hano imbere ya kamera, ndayibabariye. Yakinishije ikipe ya mbere itsinda agatego kamwe nako ka offside, mwese mwarayibonye. Umukinnyi wabo ntari buvuga izina twagize ngo ni umudefenseur wa Masare United. Masare ndi gukoresha slang, urumva dore mo hano muri box abakinnyi banyuza ba Masare bose bari bamushe muri offside mo hano gutya, we ari mo hano asinigiye turabyemera. Yari ikipe ya mbere nise nanga imbabazi. Iriya kipe ifite ishingiro ituma idashaka gukina Super Coupe. Yararebye isanga izakorerwa icyo bita baptized, umubatizo. Yabonye ko izabatizwa, ishaka impamvu ngo ntabwo ishaka turunwa y'amakipe ane n'abakinnyi babo ngo ntibuzuye, n'abazamu ngo bararwaye. Bavandimwe abanyarwanda turishimye. Umuntu uri Nyamasheke, umuntu uri Nyagatare, umuntu uri Burayi, umuntu uri Asia, Europe, Oceania, imigabane yose igize abanyarwanda bose barishimye. Hanyuma mufite cyizere ki mu mikino igiye kuza? Imikino ya Confederation Cup, imikino ya Confederation Cup pura yayo nzayikora, ntabwo ari iyi ngiyi ni ya Sekafa yaraje. None we gahunda ukuntu imeze, imikino ya Sekafa Kagame ya Cup Confederation Cup Rayon Sport
muyitego ko 2026 shampiyona bijyanire 2026 izajya mu matsinda kandi nabwo ntabwo izaviramo muri round, izagera hakure hashoboka. muri make amatsinda yo yarimo iyo ntabwo nyiyabara ino kipe yo muri Cameroon nayisimbuka kwitara hano i Remera. Match ale izabera muri Cameroon Douala, match ya kabiri kabera ku Mahoro Itara. Umunyarwanda sitade izaba imeze gutya, iriya nzayisezera ntuje none mpite mwana agakipe ko muri Mozambique cyangwa se Seychelles akazaba karakomeye Comoros. Yesu Kristo we nitwa Peacemaker.